ijambo rikomeye cyane uno munsi. Tuna neno lizuri siku ya leo. Ukwezi kudasanzwe. Mwezi si wa kawaida. Ukwezi ko gusambura imfatiro za Satani z'ubwononyi. Mwezi wa kuvunja msingi wa shetani wa uharibifu. Hallelujah. Amen. Ukwezi ko gusambura imfatiro za Satani z'ubwononyi. Mwezi wa kuvunja misingi ya shetani ya uharibifu. Ukwezi guheze twahanganye n'ibiduhanze. Kumbuka mwezi unaisha, tumepambana na vitu ambavyo viko vinapambana na sisi. Ariko igihe cyose abarwana, lakini wakati wote watu wanapigana, baba bafise aho baje bava headquarter yabo canke makao makuu canke aho baje eta majoro yabo basi tuvuga. Wanakuwa na mahali wanatoka hapo wanaita makao makuu. Barafise aho bahererwa itegeko. Wana mahali ambapo wanapewa amri. Barafise aho bije biva. Wana mahali vinatoka vinakuja. Nibapfa kwiyadukiza gutera. Hawajitokezi tu kwa kushambulia. Ngao bafise yo baje bava. Lakini wanakuwa na mahali ambapo wametoka. Hallelujah. Amen. Nta kintu na kimwe gyari kitashizweho. Hakuna kitu hata kimoja kipo mtu akuwekwa. Kandi kugira ngo gishigweho. Na kusema kiwekwe. Harabaye kirindiro. Kuna makao makuu aho kije kiva, mahali ambapo kinatoka kugira ngo kize, ili kije. Shetani naye imbere yo kugukorera ikibi, kabla ya kutendea kibaya, arafise icyicaro ciwe, ana makao makuu ya kwake, cyane umurwa mukuru, ana makao makuu ya kwake. Hallelujah. Amen. Bavuze ati Tel Aviv ivuze ko igiye gutera Iran. Wakisema Tel Aviv inasema kwamba inakwenda kupiga Iran. Bavuze ati Israeli igiye gutera Iran. Wanakuwa wanasema Israeli inakwenda kushambulia Irani. Hariyo icyicaro gikuru rero, kuna makao makuu sasa cha Satani, cha shetani, ahakorera ivyo bibi, mahali anatumikia hayo maovu, ategurirwa ibibi, mahali panaandaliwa maovu. Igihe Israeli terwa, wakati Israeli inashambuliwa, ntiyahanganye n'abajya ba Hezbollah haja nyene muri Israeli, hakupambana wale wa Hezbollah wa Israeli pale pale na Hamas, hakupambana na Hamasi ngo bagwanire muri Israeli, eti wapigania Israeli. ahubwo bace bagenda bahiga aho mbali, walienda wakatafuta mahali ivyo bitero bizanana, mahali mashambulizi natokea. bace binjira muri Gaza, waliingia mu Gaza, muri Palestine, wakaingia Palestine, kugeza Lebanoni nayo baitera, paka Lebanoni nao wakaishambulia, kugeza na Irani bahangana, paka na Irani wakapambana. bariko barahiga iki, wako wanatafuta nini? Umurwa, makao makuu, canke ikirindiro, ama makao makuu chaho vyaje biva, mahali ambapo vimetokea. Kwa rero sisi sasa nitugwana nico tubona, hatupambani na kitu ambacho tunaona, turwana n'ikirindiro chaho vyaje bizanana, tunapambana na mahali ambapo kuna makao makuu vinatokea. Ukwezi ni kwezi ko gusambura aho vyaje bizanana. Huyu mwezi ni mwezi wa kubomoa mahali ambapo vimetokea kwenye makao makuu. Wewe unutse, wewe ukinitukana, sishwa kukwishura, siwezi nikakujibu, kuko saho bizananye, maana si hapo vimetokea. Ndondera aho vyaje bizanana, bali nitatafuta makao makuu mahali vimetokea, niyo mpangana navyo, ndio napambana na pale sasa. Amen. Harutavuze amen. Kuna mtu akusema amen. Nuangana n'ivyo ubona, wewe usipambane na vitu unaona, pambana naho vyaje bizanana, pambana mahali vimetokea. Amen. Hallelujah. Amen. Amazi ariko arava mu nzu, maji kama navuja kwenye nyumba, nufata ngo ibazoka ngo ugenda uhoma ngo ku matiyo yo muri dushe, au kama ati bazoka wetu unatia kwa matiyo, ugenda hazanana, unaenda mahali maji natokea, kugara kusantrale nje unafunga. Hallelujah. Amen. Hali kuri kontere ni uanza kugarira, pale ku kontere nje unaanza kufungia, amatara tangiye kuzana manyanga ngama circuit, kura ikianza leta masirkui, uja kurondera hazanana kwanza ukabanza ukazimya, unaenda pale ambapo kwenye kontere mahali inatokea njoo lazimisha, akabanza karaba dutarati ni mwingira ivyo mariko murigira rero, kuna ngatu tumatoro sema jifanye hivyo kwa mnajifanya sasa, kuko banje kugara iyo vyazanana, maana ulianza kwanza kufunga mahali vimetokea. Ndiko ndatahurika. Ndio icyicaro cha Satani rero, makao makuu ya shetani. Sasa makao ya shetani, Yesu Yohana 2, Ufunuo wa Yohana 2 12 na 13 na 13. Yesu Yohana 2, Ufunuo wa Yohana 2 na 13. Reka tusome mu izina rya Yesu. Amen. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Perugamo
utufise inkota ikarishe aravuga ibi ngo ndaza ahuba ko ariho umurwa wa Satani uri kandi wumiye ku izina ryanje ntiwiyakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Amen. Aha Perugamo, Hapa Pergamo si mukuzimu, si kuzimu, ni kwisi, ni katika dunia. muri ico gihari mu Bugiriki. Wakati ilikuwa ni Ugiriki. Yes. Ndio. Haleluya. Amen. Ariko ubu ni muri Turkiya. Lakini kwa sasa ni Mturikia. Na ahantu hahari, Ni mahali pako. na ahantu hahari Ni mahali pako. hazwi, Panajulikana. n'uwogenda uhasanga. Hata kwa sasa ukienda utakuta. Muri ico gihe bari bafise ibigirwamana. Wakati wao walikuwa na miungu. Ico gihe Imana uhoraho nyene ingabo ntiyari bwavume cyane nk'ubu. Bwana wa majeshi alikuwa bado hajavuma kama sasa. Abasenga ibigirwamana barabisengera ku mugaragaro. Wale wanaomba miungu walikuwa naomba zarani. Uretse ko n'ubu babisengera mugabo ntibabisengera ku mugaragaro. Kwa ajili sasa wanaomba lakini si kwa zarani. Hari ikigirwamana cyitwa Esculape. Palikuwa miungu inaitwa Esculape. Bavuga ko hari ikigirwamana ngo ni imana y'inzoka. Walikuwa wanasema kwamba ni mungu wa nyoka. Hari ikigirwamana cyitwa Dionidos. Kuna miungu ilikuwa inaitwa Dionidos. Ngo yari imana y'umuvinyu n'umwimbu. Eti alikuwa mungu wa malimbuko. Hari imana bita Minerve. Kuna mungu alikuwa anaitwa Minerve. Bavuga ngo ni imana kazi y'ubwenge. Alikuwa anaitwa eti ni mungu wa kike wa akili. Ni ntambara. Na vita. Nuvuga ko hari ibigirwamana byinshi. Ni kusema kwamba palikuwa miungu mingi. Mugabe ivyo nivyo vyari bizwi cyane. Lakini hizo ndio zilikuwa zinajulikana zaidi. Na Zeus nayo nyene yari ivumye cyane. Na Zeus ilikuwa imevuma sana. Nkuko uno munsi hari ibigirwamana byindi. Ni kama gisi leo kuna ingine miungu. Hari ibigirwamana bitwa smartphone. Kuna miungu inaitwa smartphone. Hageze umwanya wo gusenga. Ikifika muda wa kuomba. Ukareka gusenga ukaguma ku telefone. Unaacha kuomba unabaki una chat. Hari ikigirwamana cyitwa WhatsApp. Kuna miungu inaitwa WhatsApp. Hari ikigirwamana cyitwa Facebook. Kuna miungu inaitwa Facebook. Hari ikigirwamana cyitwa YouTube. Kuna miungu inaitwa YouTube. Yaje bihindura gusa ishusho. Vimekuja tu vinabadilisha tu sura. Kandi ntiyabuze abo turiko turasenga ngaha. Tena hapokosi watu ambao tuko hapa kanisani. Nao bari muri Facebook. Na wao kwa sasa wako wana chat. Bari mu kigirwamana. Wako katika miungu. Ico rero wakati huyo umumarayika aravuga ngo akasema hivi, ndazi ibikorwa byawe, najua matendo yako, ndazi kugira neza, najua kwamba unatenda vizuri, ndazi binabiriya, najua haya na mengine, kandi ndazi ko tena ninajua kwamba ahuba mahali unaishi niho hari umugwa wa Satani, ndipo ambapo kuna makao ya Shetani. Haleluya, amen, haleluya, amen. Mu Kirundi bavuze ngo umugwa, kwa Kirundi wamesema umugwa, mugabo mu Kiswahili avuga kiti cha enzi. Kwa Kiswahili wanasema kwamba ni kiti cha enzi. Mu Kifaransa naho bavuga ngo ni trone, ni intebe nayo nyene ni kiti cha enzi nyene. Na kwa Kifaransa ni hivyo kwamba ni trone, kiti cha enzi. Nuvuga ko niho hari intebe, ni kusema kwamba ndipo kuna kiti cha enzi. Yes, ashimwe. Amen. Buja ugo mugwa wa Satani, icho kiti cha Shetani uri transferable, barashaka kutransfera handi, wanaweza kuhamishia mahali pengine. haina osanga uri mu chumbi wawe, labda utakuta huko katika chumba yako, chaunga sanga uri mu mutwe wawe, au nakuta huko ndani ya kichwa chako. Kutavyeme mbona ukubali? Na musurage ndukumvumenga ari ngoma zivugira mu mutwe kandi hakuna siku ushatembea unasikia kama vile kuna ngoma zinalilia kwenye kichwa chako. Umenga ni ngoma, unasikia sasa vile ngoma kabisa. Bariko batambira Satani mu mutwe wawe, wako wanachezea Shetani katika kichwa chako. Haringi usanga biri mu isoko, kuna wakati utakuta viko sokoni. Haringi usanga biri mu ibenga, kuna wakati utakuta viko katika maji. Haringi usanga biri mu biyaga, kuna wakati utakuta viko baharini. Aravuga ngo afisa magi ngo batayonga cabinjira ngo akisanga hanga. Wengine wanasema kwamba wanakamata mayai wanatupa huko ndani wanajikuta mahali. Bisigura ko umugwa wa Satani, inamaanisha kwamba kiti cha Shetani udashobora kwimba ngo ugiye kurondera hariya. Uwezi kuchimba unatafutia kuzimu. Uri mu bantu batandukanye, uko ndani ya watu tofauti. Uri mu bibanza bitandukanye, uko katika mahali tofauti. Uri ahantu hatandukanye, una mahali tofauti. Rero
tugomba kuja gutera tukitaka kwenda kushambulia umurwa wa Satani, kiti cha shetani, ugenda uri mbokoboko, huendi mikono mitupu. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Muze muri abantu hose habaye intambara, mwa mnaangalia mahali pote pametokea vita. Nibahera kuri eta major, hapa hawaanzi mahali kuna eta major. Nibahera ku mugwa mukuru mu gisagara, hapa hawaanzi mahali ambapo kuna kiti cha mjini. Haja mu gisagara hagati nyene, pale mjini katikati. Bahera hariya, wanaanzia kule, kuko gutera mu gisagara nyenzina, maana kushambulia katika mji kweli uba wipanze bihagije, unakuwa umejipanga vizuri. Uongo kweli, uongo kweli. Nimoza muzanya inuzenya amabuye n'imisipi za topito. Huwezi kuleta mawe na topito ngo mugiye gufata igisagara gikuru cy'igihugu eti nakwenda kukamata mji mkubwa wa nchi fulani. Ubanza ugasuzuma, unaanza unacheki, karabati intuzenya zirahari, unasema fulani kitu intuze zirahari, vitu fulani vitu. Abasoda baraza amazina y'ivyo bintu, maskari wanajua ama blende, ama nini sio kwa tutayazi amazina, labda hatujui majina. Ubanza kwipanga, unaanza kwanza kujipanga. Ico ni cambere cha kwanza. Mu ntambara ziheruka, katika vita zinapita, nimba hari inkomere, kama kuna watu wameumia, ubanza kwivuza, unaanza kwanza kutibiwa. abari mwisoro labda imo ndani lisase, zibanza kwanza gukurwa, inabidi kwanza atolewe masase. Nushobora gufata abari mu maserumu, huwezi ukamata watu wao katika maserumu ngo muce mujana ngo mugiye gufata igisagara gikuru, eti mwende pamoja mkamate mji mkuu. ngo urumva ngo mfise abasoda benshi, eti na majeshi wengi, mfise abasoda 1000, nina majeshi 1000, majana 8 barimo serumu, 800 wana serumu, 100 bagendera ku mbago ku biti, 100 wanatembea kwenye bekile, n'abandi 100 na wengine 100 ntibabona, hawaoni. tugiye gufata igisagara gikuru tunakuja kamata mji mkubwa wa hapa Washington DC, cha Washington DC. woba wihenze, utakuwa umejidanganya. banzo bavuze, anza kwanza watibishi. nimba ari wao ugiye ku rugamba, kama ni unaenda kwenye vita, banzo vugwe, anza kwanza utibiwe. Haleluya, amen. banza wikuremwo, anza kwanza ujiondoe imyami mishari warasiwe ku rugamba ruheruka, umepigiwa kwenye vita ambayo inapita, kuko maana igihe wari ku rugamba, wakati ulikuwa katika vita, ukwezi guheze, mwezi unaisha, guhangana n'ibiduhanze, kupambana na vitu ambavyo vinapambana na sisi, nyabuze umwambi wagucumisa, hapakosi mshari ambao umekuchoma. kandi si ukwezi guheze gusa twatanguye urugamba, tena si mwezi tunaisha tumeanza vita, tunamazemo imyaka, tunamaliza miaka na miaka, nyabuze umunsi hapakosi siku watewe ambapo umeshambuliwa. hari ibintu bishika ku 9, kuna vitu vinafika kama 9 bigaragaza ko warashwe, vinaonesha kwamba umepigwa risasi, bigaragaza kuri inkomere, vinaonesha kwamba wewe umejeruhiwa, bigaragaza ko mu bantu dufise, vinaonesha kwamba mu watu ambao arabakomeretse, kuna watu wamejeruhiwa, batakimeze nkuko byakagombye kumera, hawako vile kama gisi vimestahili. nivyo tugomba kubona rero, ndio tunataka tuone sasa leo. ibintu 9, vitu 9, sinabyo byonyene, si hivyo tu, ibintu 9, vitu 9 bimwe mu bigaragaza ko vimoja vinaonesha kwamba watewe, umeshambuliwa, umwami umepigwa umwami ukikurimwo, na mkuki ungali ndani yako. Icambere cha kwanza, gucika intege ukibaza kuri wenyene uri kuraca muri izo ngorane, kukata tamaa, unawaza kwamba uko peke yako unapita katika shida hizo. hari gihe uca mu bingorane, kuna wakati unapita katika shida, nyagiye n'ukuraba, pasikuwa hata atakuja kukuona. Tomi cete ca mbere ca Petro wa kwanza igice ca 5 ku 8 gushika ku 10, 8 hadi 10. cete ca mbere ca Petro wa kwanza igice ca 5 8 gushika ku 10, 8 10. mwirinde ibiboreza mwame mugavye, umurezi wanyu ariwe wa murwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa, mumurwanye mufise kwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izo wahingura rwose ubwayo, izo baremesha ibahe inkomezi, Imana yabwe icubahiro. Amen. ngo mumurwanye Satani, eti mpiganishe shetani, ariko ngo mumenye ko lakini mjua kwamba imibabaro uri kuracamwo, tabu unazozipitia, abandi mwisi bari kwaraca mu ngorane nk'izo nyene, kuna wengine hapa duniani wanapitia tabu kama hizo. arakajambo kagoye gutahura ngaha, kuna kaneno kana ngo nimwaheza kubabazwa akanya gato,
nimwaheza kuwabazwa akanya gato, mkimaliza kuumizwa kwa muda mfupi, uriko urababazwa Imana irorera, unaumizwa na Mungu anaona, yarindira ikiringo, amesubiri wakati ko gihera kwamba upite, ngo hama ngizo bahingura rwose ubwayo, izo baremesha ibaha inkomezi, atawatengeneza peke yake, atawafariji, wape nguvu. hari wavyumvise? Kuna mtu amesikia? Nimwaheza kubabazwa akanya gato, mukishamaliza kuumizwa kwa muda izo bahingura rwose ubwayo, atawatengeneza yeye peke, ibaremesha, izo baremesha, atawafariji, ibaha inkomezi, awape nguvu. Imibabaro uriko uracamwo Taabu ambazo unapitia ni akanya gato, ni ya muda mdogo. uraguma arorera, Bwana anabaki anataka, arindiriye iyo mibabaro y'iyo ivyo wacumiswe, ambazo kwa hivyo ambavyo nibyahera vikisha izokuremesha atakufariji kandi izokongera inkomezi, atakuongezea hama urugamba rugiye gukurikira, afu vita inakwenda kufuata, urugiye kuba urudasanzwe, itakuwa vita si ya kawaida, kuruzo gusanga warakomeye kurusha ubwa mbere. utakuta umekoma kuliko mara. Haleluya, amen, haleluya, amen. Nuze wiyumvira kuri wenyine muri ibyo bibazo, usiwahi kujiwaza peke yako katika shida hii. ilevreke ibibazo uri kuracamo umenga ni wenyine, ni kweli shida unapitia utafikiri kwa mugabo muwo mwicaranye, lakini huyo ambaye nuko atarakwiganira ivyo ariko aracamo, ni kwamba hajakuhadithia yale ambayo anapitia sasa, ariko bikomeye, anapitia magumu. Igihe cyose Satani akumvisha, wakati wote Shetani anakusikilizisha, akakumvisha ko ari wenyine uri kuraca muri izo ngorane, anakuelewesha kwamba peke yako unapitia tabu hizo, hazoba hari umwambi ukurimwo, patakuwa piko mshari uko ndani yako. Icya kabiri, cha pili, kumva ko wahebwe n'Imana, kujisikia kwamba Mungu kakuacha, ukumva kabisa ko Imana yaguhevye, unasikia kwamba kabisa Mungu amekuacha, ukimvira ati eske iranzi n'izina omwe, Mungu anajua na jina hata megisho ariko kubiziha ahomba, je, Mungu anajua mali ninaishi, kweli kitakonsidera ibikorwa nakoze, kwa nini Mungu atizame matendo niliyotenda, ibyo nakoze ko byabaye byiza, mbona yale nimetenda mbona ni mazuri, nagize nabi kumuhindaro naka, nimefanya vibaya kumpatia nafasi ya kulala fulani, nagize nabi gutangira Imana ibi, nimefanya makosa kumtolea Mungu nagize nabi gucyana kuriya, nimefanya vibaya haya na mengine, ukaca wihebura, unaanza kukata tamaa, ukabona ko Imana yaguhevye, unaona kwamba Mungu amekuacha. gusubira mu byagezwe 31:6 turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mushikame mushiramanga ntimutinye nimubacikire ivutu, kuko ari Imana yanyu ari wazojana namwe, ntazobaheba ntazobata. Yesu abahezagire cyane, Yesu awabariki sana, uhora azojana nawe, Bwana atakuwa pamoja na wewe, ntucike ivutu, usikate tamaa, ntubacikire ivutu, usiwakatie bagutera tamaa, ubwoba kubera iki? wanakutia uoga, uhora azojana nawe, Bwana atakuwa pamoja na wewe, ntazoguta hata kutupa kandi nazokurekura, tena hata kuacha. uko yabanye na Mose Kisa alikuwa na Musa, niko agiye kubana na Jack, ndio kisa anakwenda kuwa na Jack. uko yabanye na Mose Kisa alikuwa na Musa, niko agiye kubana na, ndio kisa anakwenda kuwa na, bikubere nk'uko byatwi, jue kama gisi umefikiri. nuze wibaze ngo warahebwe n'Imana, usiwaze kwamba Mungu kakuacha, namba na gato, oya, ari kumwe nawe, yupo pamoja na yawe wewe, yaguta gatonya, amekuacha kidogo, hanyuma nuheza kugeragezwa, ukishajaribiwa, nuhezwa muri iyo myami, hiyo azogaruka kongera inkomezi nyinshi, atarudi tena kuongezea nguvu nyingi. uwo n'umwami ugira kabiri ushobora kuba ukurimwo, Huyo ni mshari wa pili, labda uko ndani yako. nimba ukurimwo, Kama uko ndani uyu yako, n'umunsi n'umunsi wo kuwukura, leo ni siku ya kuondoa, kuko turitegura urugamba maana tunajiandalia rwo vita gutera umurwa wa Satani, ya kupiga makao makuu ya wo Shetani, gutera aho bya bindi byaje bizananye, ya kupiga mahali vile vingine vimetokea. haleluya. Amen. Menya gusa Imana yashaka kuguheba nivyo, Jua kwamba Mungu anaweza kuacha kitambo tu, mugabo mugihe wayihevye, lakini wakati Mungu umemwacha, mugihe utayihevye, wakati Mungu haujamuacha, iba iribangira gatonya, anarudi amekuacha kidogo tu kitambo, aba yaribangira gatonya, amekaa kimya kidogo ariko tu, mugihe wayihevye, lakini wakati umemwacha Mungu, niho nayiguheba, ndipo naye Mungu anakuacha. Cha gatatu kivuga ngo, Cha tatu kinasema Imana izoguheba ari uko uyihevye, Mungu atakuacha wakati wewe umemwacha. Imana izoguheba ari uko wayihevye. Mungu atakuacha wakati umemwacha. Igitabo cha kabiri cy'Ingoma 24:20, Mambo ya Nyakati wa pili 24:20, turasoma mu izina rya Yesu. Maze mpwemu w'Imana aza kuri Zekariya mwene Yehoyada umuherezi, ahagarara ahataramutse imbere y'abantu, arababarira ati uku niko Uhoraho Imana agize ngo, niki kibateye gucumura ku vyageze vyiwe bikababuza kuroranirwa, ko mwahevye Uhoraho nawe arabahevye. Imana idufashe cyane. Amen. Imana ishobora kuguheba
Mungu anaweza kukuacha mu gihe wayihevye, wakati wewe umemwacha. utayihevye, Wakati wewe ivyo kumwacha, uriko uracamwo hayo unapitia ni vy'akanya gato ni vya muda gusa. mchache tu. Nuhava Ukipatoka uzozana n'inkomezi nyinshi cyane. utakuja ukiwa na nguvu nyingi sana. Ako kabazo k'ingwara urimwo Ako kashira kama ni gonjwa gato ndani cyane, ni kadogo sana. niwabivamwo Ukibitoke mondani na kanyisase ni muda mdogo ngo tu, ni gato cyane, eti ni kadogo ariko sana. wayihevye Lakini ukimwacha irashobora kuguheba, anaweza kukuacha. ariko nutayiheba Lakini usipomwacha iri kumwe nawe. yuko pamoja na wewe. Ikindi satani yagucumise Kingine shetani amekupiga ni mkuki kwimatanya n'abanyabyaha. ni kuambatana wenye dhambi. Nimba warimatanije n'abanyabyaha, Kama umeambatana wenye dhambi, menya ko ufise umwami ukomeye cyane muri jua wowe, kwamba una mshari mkubwa uko ndani utegeza yako. kuwukuramwo. Inakupasa uondoe. Abikorino ba mbere 6, Wakorintho wa kwanza 6, cete ca mbere c'Abikorino Wakorintho wa kwanza igice ca 6 6 sura ya 6 umurongo wa 15 mstari gushika 15 17 hadi 17. turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, none ntori ingingo za Kristo ndazihindura ingingo z'umusambanyikazi biragahera. Nimuzi yuko uyimatanya n'umusambanyikazi aba ari umubiri umwe nawe, kuko yavuze ati bombi bazoba umubiri umwe. Ariko uyimatanije n'umwami wacu ababaye impwemu imwe nawe, Imana yabwe icubahiro. Amen. Uwimatanije n'umunyabyaha, Yule ambaye anaambatana na mwenye dhambi babaye impwemu imwe. wanakuwa roho moja. Uwimatanije n'umusambanyikazi, Anayeambatana na mzinifu babaye impwemu imwe. wanakuwa roho moja. Uwimatanije n'umusambanyi, Anayeambatana na mzinifu babaye impwemu imwe. wanakuwa roho moja. Uwimatanije n'umusuma, Anayeambatana na mwizi, uwimatanije n'umusuma yivye ku kazi, yule ambaye anaambatana na mwizi ameiba ukamubikira kazini. ibanga ati jesi nivye mugabo namubikiye ibanga, Unamwekea siri, unasema mimi sikuiba lakini jesi nimemwekea nivye siri. namubikiye ibanga. Mimi sikuiba lakini nimemwekea Wa siri. mukobwa yakorora inda sinayikoroye mugabo namubikiye ibanga. Yule binti ametoa mimba sikuitoa lakini Wa nimemwekea unafisi siri. dili yo kuja kusambana sinabigiyemo mugabo namubikiye ibanga. Yule ambaye alifanya dili ya kuzini eti sikuende ndani lakini nimemwekea siri. Mubamwimatanije, Mnakuwa ariko mmejumulisha ngo ni pamoja. wimatanye n'umwami, Lakini ambatana na mfalme, wimatanye n'umwami, ambatana na Mungu, wimatanye n'abakozi b'umwami. ambatana na watumishi wa mfalme. Haleluya. Amen. Igihe cyose uzumva umenga uri kure y'Imana, Wakati watu utajisikia unahisi kwamba uko mbali na Mungu, uzoba uri hafi ya Satani. utakuwa uko karibu na shetani. Hagati na hagati ntiyabaho. Katikati haipo. Bamaso Kuwa makini, kuwa muri no macho. misi Kwa siku hizi wararashwe 5 kukugira igikoresho c'Imana atacumaze. kukufanya kitu chombo cha Mungu hauna thamani. Satani ashobora kukugira umukozi w'Imana atacumaze, Shetani anaweza kufanya mtumishi wa Mungu lakini huna thamani. akakugira igikoresho c'Imana atacokimaze. Anakufanya chombo cha Mungu lakini hakina thamani. Dusomye icete ca Timoteyo, icete ca 2 ca Timoteyo Timotheo wa pili igice ca 2 sura ya pili ku murongo wa 21, mstari 21. icete ca 2 ca Timoteyo Timotheo wa pili igice ca 2 sura ya pili ku murongo wa 21 mstari 21. avuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigiriranye neco ikimazi catunganijwe igikorwa ciza cose, Imana yabwe icubahiro. Amen. Igihe cyose uriko urakorera Imana utejejwe, Wakati wote unamtumikia Mungu bila kutakaswa, witwa umukozi w'Imana atafise icyo amaze, unaitwa mtumishi wa Mungu hana thamani. kuko mu bahembwa ntabwo urimo, Maana wale ambao wanalipwa wewe haumo, bazoja mu ijuru nturimwo. wale wanaenda mbinguni wewe haumo. Satani rero arakugira umukozi w'Imana, Shetani anakufanya mtumishi wa Mungu yidodomba. ambaye ananungunika. Umukozi w'Imana Mtumishi wa Mungu yiba ikigira 10, anaiba sehemu ya umukozi 10. w'Imana Mtumishi wa Mungu avuga, anasema umukozi w'Imana Mtumishi wa Mungu atukana, anatukana. umukozi w'Imana Mtumishi wa Mungu asambana, anazini. umukozi w'Imana Mtumishi wa Mungu anywa dukeya, anakunywa tudogo. umukozi w'Imana Mtumishi wa Mungu akubita umugore wiwe, anapiga mke wake. umukozi w'Imana Mtumishi wa Mungu akubita umugabo wiwe, anapiga mume wake. umukozi w'Imana Mtumishi wa Mungu aryama adasenze, analala bila umukozi kuomba. w'Imana. Mtumishi wa Mungu Mugi utejejwe wakati hauna utakaso wa kuja kujitakasa, kumusitari neza, niseme uende kwenye muhoroza mzuri, umukorera Imana unabaki unamtumikia mugabo Mungu atacumaze, lakini huna faida yoyote. ariko reka umukozi w'Imana afise agaciro imbere Lakini y'Imana. acha uwe mtumishi wa Mungu ambao una thamani mbele za Mungu. Amen. Satani arakure kugasenga, Shetani anakuacha unaomba. icyo cya 6 Cha 6 arakure hicho. kugasenga, ariko ugasengera mu mubiri, Shetani anakuacha unaomba lakini unaomba katika mwili. wararashwe
Umepigwa Iyo risasi. n'umwami ukurimwo. Huyo ni mshari uko ndani yako. Hinduka. Badilika. Utangura gusenga mu mwemu. Uanze kuomba katika kiroho. Uzoba wikuyemo uwo mwami. Ndipo utakuwa jiondoa mshari. Amuje ku rugamba. Uende kwenye vita. Ata mwami ukurimwo. Bila mshari uko ndani yako. Igitabo cha Yuda. Kitabu cha Yuda. Ni gitabo kirukirana n'ivyahishuriwe Yohana. Ni kitabu kinakiko karibu na ufunuo wa Yohana. Ifise igice kimwe. Nuvuga Yuda igice ca mbere kuko ni kimwe nyene. Ni kusema kwamba Yuda sura ya kwanza. N'umurongo wa 20. Mstari wa 20. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ariko mweho bakundwa mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cyane musengere muri mwe yera. Amen. 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 Satana kule kugasenga. Satana kuacha unaomba. Ugasenga nk'udebagura. Unaomba sa mtu mwenyewe kuna utari mu mwemu. Hauko katika kiroho. Senga uri mu mwemu yera. Omba ukiwa ndani ya kiroho. Satana kule kugasenga. Satana kuacha unaomba. Kwezi kwa masengesho atari muri mwemu atachamaze. Kwa sababu anajua kwamba maombi ambayo hana Roho Mtakatifu hana faida. Kandi twabwiye kuza turasenga muri mwemu yera. Na tumeambiwa kuomba katika Roho Mtakatifu. Arakure kugasenga. Anakuacha unaomba. Na masaa 2. Hata masaa 2. Na masaa 2. Masaa 2. Ariko utari muri mwemu. Lakini uko katika kiroho. Haleluya. Amen. Menya ko warashwe. Jua kwamba umepigwa risasi. Esi chomo kazuraraba imyambi maze kubitwa ingene inganuka turaisha kunipa kuyaru. Unaangalia mishari ambayo imeshapigwa 7. Aragutesha gukoranira hamwe n'abandi. Anakusababisha kutokukusanyikia pamoja na wengine. Dimanche ukachufatirwa. Unakabatiwa. Jeudi ukachufatirwa. Unakamatiwa. Samedi ukachufatirwa. Unakamatiwa. Mardi ukachufatirwa. Unakamatiwa. Ariko abakushoboye. Lakini anakuwa na kuweza. Uko haja tugiye gusenga hamwe n'abandi. Maana wakati tunaenda kuomba pamoja na wengine. Tugiye gusharja. Ndipo tunakwenda kuchaji. Abitesalonike ba mbere 2. Wathesalonike wa kwanza 2. Abitesalonike ba mbere igice ca 2. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2. Igice ca 2 ku murongo wa 17 na 18. Mstari 17 na 10. Satani aragutesha kabisa arakubuza. Anakukataza. Reka dusome. Ndio. Ariko twebwe bene data hamwe twatandukanywa namwe igihe gito ubw'amaso. Ariko si mu mutima twarushirije kugira umwete wo kubonana namwe imbona nkubone. Tubafitiye inkumbu nyinshi ko twagomba kuzi wanyu mbere jewe Paulo kubigomba sirimwe ni kabiri kose Satana katubuza. Paulo yagiraje guhura n'abandi mbona nkubone bakora ibikorwa vy'Imana. Paulo alitaka kwenda kukutana na wengine macho kubengine watumike kazi ya Mungu. Maria Gasupari Janine Zeimana. Yegombye kuza muri selile. Alitaka kuja kwenye selile. Satana kamubuza. Satana mkataza. Kubera iki amubujije? Kwa nini alimkataza? Arazi kuwafitiye inyungu. Anajua kwamba kuna faida yako hapo. Nawe mukumukomesha. Nawe kwa kumkomesha. Umwami wikureyo. Huyo mshari uondoe. Wa kabiri muri selile ntubure. Siku ya pili usikose mselile. Jeudi masengesho ntubure. Jeudi kwenye maombi hapa usikose. Gatandatu masengesho ntubure. Samedi hapa kwenye maombi saa 1 usikose. Mumiga ntubure. Dimanche usikose kwenye ibada. Umwami ukureyo. Huyo mshari uondoe. Kuko maana chose muzohangana nawe. Wakati wote utapambana naye. Ufisi uwo mwami. Ukiwa na mshari huyo. Afisa anazora gukubita rimwe kuizero. Ana mahala atakupiga 1 kwa 0. Ariko numara kukurayo. Lakini ukishaondoa. Tugiye gutera makao makuu yiwe. Tunakwenda kushambulia makao makuu ya kwake. Tugiye gutera umurwa mukuru wiwe. Tunakwenda kushambulia makao makuu ya kwake. Kama rurashushe. Vita ni vikali. Haleluya. Amen. Turatera turareka. Tunashambulia tunaacha. Turatera turareka. Tunashambulia. Vumbi kabisa. Hakuna kucheza. Turakubita. Ni fire kabisa. Tukakubita. Tunapiga. Tukamwaka mbele abantu. Tunamnyang'anya watu. Kabazana kugakiza. Tunawaleta katika wokovu. Imitima yabeshi kaboho. Nafsi za wengi zinaokoka. Abarwayi bagakira. Wagonjwa wanapona. Abamugaye bakamuguruka. Walema n'abapfuye bakazuka. Waliokufa wanafufuka. Haleluya. Amen. Ko tugendana n'ufisi intsinzi. Maana tunatembea na mtu ambaye twarimatanije na Yesu. Tumeambatana na Yesu. Akaramata. Niturekurana. Hatutaachiliana. Haleluya. Amen. 8. Arakwima umunezero wo gutangira Imana. Anakwima furaha ya kumtolea Mungu. Umunezero wo gutangira Imana ukakuvamwo. Furaha ya kumtolea Mungu inakuondoka. Abagomba ko utaronka wa mugisha wasezerano. Anakuwa anataka usipate ile baraka ambayo umeahidi. Abikorintho ba 2. Wakorintho wa 2. 9. Abikorintho ba 2 9. Wakorintho wa 2 9. 7 gushika ku 8. 7 hadi 8. Umuntu wese atange nk'uko abigabiye mu mutima wiwe atarabaye
cyangwa atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi Imana ishobora kubasaza ko ubuntu bwose, apana bwinshi bwose, kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose mufise ibibahagije muri byose. Imana yabwe icubahiro. Amen. Igihe utangiye Imana bivuye ku mutima, wakati unamtolea Mungu vinatoka kwenye moyo wako, unafurahi. Ngo Imana ibibonye, ngo Mungu akiona vile, nizobashirako ivyo mukeneye byose, atawatia kwa vile ambavyo mnahitaji vyote, kugira ngo muzobandanye mukora ibyiza byose, ili muendelee mnatenda mema yote, mufise ibibahagije. Una vitu ambavyo vinawatosha, mumetosheka. Kumbe ibanga ryo kuronka ibiguhagije, kumbe siri ya kupata vitu ambavyo vinakutosha, kutangira Imana ufise umunezero, kumtolea Mungu na kuwa na furaha. Haleluya. Amen. 9 kuruhishwa n'ivy'Imana ukumva aho bivamo ugasubira mu byo wahoramo. Kuchokeshwa na vya Mungu unasikia kwamba uvitoke mondani urudi katika mabaya ulikuwa unatenda. Kuruhishwa n'ivy'Imana unachokeshwa na vya Mungu ukumenga wo bivamo, unasikia kwamba vile uviache, ukumenga wo subira mu byo wahoramo, unasikia kwamba urudi katika vitu ambavyo ulikuwa ndani. Dusome Yohana 21, Yohana 21, ubutumwa bwiza kwanditswe na Yohana 21, Yohana mtakatifu 21 3 gushika kuri 6, 3 hadi 6. turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Simoni Petero arababwira ati ndagiye kuroba, nabo bati natwe turajana nawe. Barikora batambukira mu bwato, muri iryo joro nibagira ico bafata. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza ati bana, hari ico kujya mufise? Batoya. Arababwira ati nimuterere rusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifizari isinzi. Imana yabwe icubahiro. Amen. Iki cyari gihe Yesu yaramaze gupfa akazuka. Ilikuwa ni wakati Yesu alikakufa akafufuka. Petero acaracika intege, Petro akakata tamaa. Petero aravuga mu mutima nivyo nibaza. Petro nawaza kwamba alisema hivi ndani ya moyo, atuo twakurikiye aradusizagiye mu ijuru, yule ambaye tumefuata na tuacha naenda mbinguni, atubwiye tukwiragire mu isi. Anasema sisi tutembee duniani, tukwiragire mu isi, tutembee tuje kurondera abantu, twende kutafuta watu. Nawe yigiriye mu ijuru, na anachendea mbinguni. Ndabihebye, naacha, ndasubiye kwirobera, narudi tena kuroba. Abwira bagenzi be batoma nabandi, akaambia marafiki zake wakina Toma, baramukurikira, wakamfuata. Bacha bagenda ku kiyaga, walienda kwenye bahari, bacha bakesha ijoro ryose atakibaronka, wakakesha usiku wote bila kupata. Igihe cyose uzotera akagera ivy'Imana, wakati wote utaacha mambo ya Mungu, kazi za Mungu, wabiruhijwe, eti umechoshwa na hivyo. Mara nyingi ntuzosubira gutera imbere, hutaongeza tena kusonga mbele. Kila usubiye kuri wa muhamagaro wawe, labda urudi katika wito wako. Ariko Yesu ngo acaraza, lakini Yesu akakuja, ngo arabwira ngo bane, akawaambia wanangu, nta byo gufungura bihari, hakuna chakula kiko. Nao baramubwira ati ngoya ntacho, nao akamwambia hakuna. Ni banakangamya ati wowe twitaba. Hakuwafoketi, kwa nini amuitiki unakataa kama nani? Kandi bari bamenye ko ari Yesu, na wakati hawakujua kwamba ni Yesu, kubera bari bamaze kubura, kwa sababu alikuwa amekosa, amanyama yari yaheze, jeuri ilikuwa imeisha. Buryo umuntu wese yabuza amanyama arahera, wakati wote mtu akikosa jeuri naisha. Ibyo mvuze nivyo, ni kweli. Umuntu wese yabuze, wakati wote mtu anakosa, yagize ikibazo, amepata shida, amanyama aramuherana, jeuri naisha. Yesu acababwira ati, Yesu akamwambia, rabi buryo hari, angalia kushoto kwa, mukubitire isenga. Tupia wavu, bagikubise isenga, walipoingiza wavu, ngo bayora ifi isinzi, ngo wakazua samaki ambazo zinamhesabu. Nyuma yaciabwira Petero ati ni Yesu. Ndipo Petro akasema kumbe ni Yesu. Petero nawe mukuroba yaroba ari gusa, na Petro kwa kuloa alikuwa na loa akiwa uchi. ni Yesu, achariruka arambara impuzu rero, akasema ni Yesu, akakimbia kavala nguo. Yesu ashimwe. Amen. Leo hari Imana igiye gukora mu buzima bwawe, kitu Mungu anakwenda kutenda maishani mwako. Turaza gusenga dukuramo imyami, tutakwenda kuomba tunachondoa mishari. Maze afu Yesu aza kutwereka hari ifi, atakuja kutuonesha mali kuna samaki, aza kwereka hari urukiza rwawe, atakuonesha mali kuna, aza kwereka hari amafaranga yawe, atakuonesha mali kuna, aza kwereka hari nyishu yawe, atakuonesha mali kuna. Nusubire kandi kurira, usirudi tena kulia. Yesu ari hano, Yesu yuko hapa, ariteguye kugukorera neza, anajiandaa kutendea mema. Yavuze ngo amesema hivi, ariteguye guhera ingabo nyinshi kubwawe, ameandaa kuacha majeshi mengi kwa ajili yako. Igiciro mu maso y'Imana, wewe ni mtu mwenye thamani kwenye macho ya Mungu. Ndio mpamvu uyu munsi agukebuye, ndio maana leo amekwambia iyo myami ikureyo, hiyo mishari ondoa, iyo myami ikureyo, hiyo mishari ondoa, kwereka
hari inyishu yawe, alafu akuoneshe mahali kuna jibu lako. maze nitwamara gukura hiyo myami, Tukishamaliza kuondoa mishari, dutere ikirindiro cha Satani, tushambulie makao ya Shetani, tumwake ivyo yatunyaze byose, tumunyang'anya vitu vyote ametunyang'anya, ubuzima bwacu turudi katika maisha yetu ya kawaida. Ntusubire kandi kurira, Usiongeze tena kulia, ntusubire kandi kwihebura, usiongeze tena kukata ntusubire tamaa, kandi gusubira inyuma, usiongeze tena kurudi nyuma. ikibazo cyawe Imana yamaze kwifata mu minwe. Matatizo yako Mungu ameshayaona. Abantu bakwanga bareka, Watu wakasema waache, bavuga neza bareka, wakuseme vizuri ama bavuga waache, ibi canke bareka, waseme haya ama waache. kizima ikibazo cyawe kiri mu minwe ku Mana. Kikubwa tatizo yako iko mikononi mwa Mungu. Haleluya. Amen. Yavuze ngo sinzoguta Alisema kandi sitakuacha sinzoguhemukira. na Ni sitakupungukia. Imana igukunda Ni Mungu anayekupenda kurusha uko muvyeyi wawe kuliko agukunda, jinsi mzazi wako ngakuba anavyokupenda. hafi Anakuwa karibu yako kuruta imyambaro wambaye, kuliko mavazi unayovaa. agahinda ufise, Huzuni unao, agahinda ufise, huzuni unao, nyemerera uyu musi gaherere ngaha. nikubalia leo ishie hapa. Nivyo Ni kweli. agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Hiyo tu mnaelewa. Urashaka kuvuga ngo nije ndabizi, Unaweza sema mimi najua huzuni ariko ninao, twabonye ko atari wowe ufise ikibazo lakini wenyene. tumeona kwamba si wewe peke yako kuna shida tu. Kurira kwawe Kulia siko kwako kuzana inyishu, sio ndo kunaleta majibu. kwidodomba kwawe Kunungunika siko kwako kuzana inyishu, hakuleti majibu. kubiheba kwawe Kuviacha siko kwako kuzana inyishu. havileti majibu. Nyemerera je nawe Nikubalia mimi na wewe kwizera, tuwe na imani, dukure mu ijya myami, tuondoe mishari maze hiyo, Yesu atwereka hari inyishu afu y'ibibazo Yesu byacu. tuoneshe majibu kuna matatizo yetu. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinganza tiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.